Ngithi nje bafowethu ake simeleni iqiniso, sivotele uKhuzani Mfokampongose. Lo nyaka unyaka wejele, ayikho enye ingoma efika lapho bafowethu. Singadlali abantu besikhohlisa, besifunza iy'ngoma zabo ey'ngathrendi, ngisho nokutrenda belokhu nje kuphela nje ngokuthi balwisa ukuthi uMfokampongose eshone phansi, ngokuthi bayabona ukuthi uMfokampongose baphethe kabi emculweni. Bafowethu, asivoteleni uMfokampongose, sibe neqiniso, simvotele kuhlamvu H ku-33665. Bafowethu, ngojabula kakhulu mina ku-2021 masingenile ma-Blue Nation, noma kanjani bafowethu, siyangena ku-2021 ijele.